nongeye kuba ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose, aho muri uyu mwanya mbazaniye inkuru idasanzwe, ni inkuru y'incamugongo irimo gutegisa akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'isi yose muri rusange. Ese mwe mwarigeze mutekereza ko umuntu wahoze ari perezida w'igihugu kinini duturanye nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyirwa ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano bikomeye cyane n'igihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Tugiye kwinjira muri iyi nkuru, ni ibintu byahinduye isura uyu munsi nyuma y'iri tangazo rimaze kujya hanze. Nimujye kure rero kuko tugiye kwinjira muri iyi nkuru aho turaza kwinjira mu mizi y'ibi bihano, tubasobanurira impamvu yabyo n'icyo bivuze ko hazaza ha politiki ya Kongo. Komeza ukurikira iyi nkuru rero kugeza irangiye kuko tugiye kubyinjiramo tubisobanurire mu buryo bwimbitse. Niba utarakora subscribe ikore kugira ngo ubane natwe mu nkuru zacu ziri imbere. Twese cyane rero uyu munsi tariki ya 30 Mata 2026 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo gishobora guhindura amateka binyuze muri Minisiteri y'Imari ya Amerika US Treasury, by'umwihariko mu kigo cyayo gishinzwe kugenzura imitungo y'amahanga n'ibihano kizwi mu rurimi rw'icyongereza nka OFAC cyangwa Office of Foreign Assets Control. Hakaba hafatiwemo ibihano bikomeye cyane byafatiwe uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Joseph Kabila Kabange. Ikigo cya OFAC cyashyize Joseph Kabila ku rutonde rw'abantu babujijwe gukora ibikorwa byose by'ubucuruzi n'imari bihuye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bihano byafashwe hagendewe ku itegeko rya Amerika ryo mu rwego rw'ubutegetsi Executive Order 2013 nk'uko ryavuguruwe mu rindi tegeko Executive Order 2013 ariko si impamvu nyamukuru ni iyihe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramushinja kuba ari we muterankunga mukuru, akaba ari we uri inyuma y'imitwe itwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano no kumena amaraso mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo mitwe ni umutwe wa M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo. Ibivuze ko umugabo wayoboye Kongo imyaka myinshi uba ari gushinjwa n'amahanga ko ari we uri kubiba imvururu ziyo kugira ngo yongere yigarurire ubutegetsi. Reka dufate umwanya tubisobanure neza. Noneho buri gitekerezo tukinjiremo. Ibihano nibyaje mu kirere gusa. US Treasury yashyize hanze urutonde rw'ibikorwa byihariye Kabila ashinjwa. Hari ugutera inkunga y'imari ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Kabila arashinjwa guha amafaranga menshi ihuriro rya gisirikare na politiki hagamijwe kurikoresha mu guhindura cyangwa kugira uruhare rukomeye mu bibazo bya politiki biri mu burasirazuba bwa Kongo. Amerika ivuga ko aya mafaranga ari yatuma iyi mitwe ikomeza kubaho no kugira imbaraga. Hari kandi ngo koshya ingabo za leta FRDC gutoroka. Ikindi kintu kigaragaza uburemere bw'iki kibazo nuko ashinjwa gushishikariza no koshya abasirikare bo mu ngabo za leta ya Kongo FRDC kugira ngo batoroke igisirikare cya leta maze bajye kwifatanya n'inyeshyamba za M23. Ibi ni ugusenya igisirikare cy'igihugu wahoze uyobora kugira ngo uhe imbaraga inyeshyamba zihanganye nacyo. Ikindi cya gatatu ni ukugaba ibitero aturutse mu mahanga. US Treasury yemeza ko Kabila yagerageje kugaba ibitero bya gisirikare yibasiye ingabo za leta FRDC mu burasirazuba bw'igihugu, ariko akaba yarabikoze aturutse mu mahanga nubwo ayo magerageza ye ngatamuhiriye. Ikindi ngo ni ugushaka guhirika perezida uriho. Kuno babisobanuye ngo uretse ibikorwa bya gisirikare harimo na gahunda za politike zikomeye cyane. Kabila arashinjwa ko yagerageje gushyiraho umukandida we bwite utavuga rumwe n'umukuru w'igihugu uri ku butegetsi muri iki gihe, Perezida Felix Tshisekedi, kugira ngo Kabila yongere agarure ijambo n'imbaraga mu butegetsi bwa Kongo yari yaratakaje. Ibi byose birerekana ko Kabila atigeze areka inyota y'ubutegetsi ndetse ko yiteguye gukoresha inzira zose yaba iza politike ndetse n'iz'intwaro kugira ngo asubirane ijambo mu gihugu cye. Kugira ngo twumve neza ibi bintu, reka dusubire inyuma gato twibuke uwo Joseph Kabila ari we. Uyu mugabo yabaye perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe kirekire, kuva mu mwaka wa 2001 ubwo yasimburaga se Laurent Kabila
kugeza mu mwaka wa 2019 amateka ntiyigeze abura kuvugwaho rumwe. Mwibuke ko uko yasoje manda ze byateje imvururu nyinshi. Yari yarongereye manda ya kabiri imyaka irenga 2 asubika amatora mu buryo bunyanyije n'itegeko nshinga. Amatora yagombaga kuba mu mwaka wa 2016 ariko akagenda yigizayo kugeza mu mpera za 2018. Ariko se igitangaje kuruta ibindi ubu ngubu ni iki? Kuva mu mwaka wa 2025 ushize, Joseph Kabila yavuye mu murwa mukuru Kinshasa. Nubwo ariko babivuga ariko si Kinshasa kuko n'ubundi yabaga muri Afrika y'Epfo, yaramaze igihe kinini ataba mu gihugu, ahubwo yerekeje mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuhatura. Amakuru yemeza ko ubu aba muri uwo mujyi wa Goma. Ikindi kandi nuko aba harinzwe bikomeye n'umutwe wa M23 birumvikana. Yakeza nawe wahoze ari perezida w'igihugu ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ubakabaho mu bwihisho arinzwe n'umutwe w'inyeshyamba uhanganye na leta ye. Ibi birerekana uburyo yivanzemo cyane, cyangwa we yivanze n'uyu mutwe wa AFC M23, ari nabyo Amerika ishingiraho imufatira ibihano biremereye cyane. Muri uyu nkuru rero twakomeje kuvuga Alliance Fleuve Congo. Reka tubisobanure neza kugira ngo umenye uko bakorana nk'uko babyise. Umutwe wa M23 umaze igihe kinini warashyizwe ku rutonde rw'imitwe yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye. Wigarurira ibice binini cyane by'ubutaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugeza ubu bafite igenzura ku mijyi mikuru y'ingenzi cyane nka Goma na Bukavu, imirwa mikuru y'intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko leta ya Amerika ibivuga, uyu mutwe ukora ibi byose wifashishije ubufasha bwa gisirikare, ubw'amafaranga ndetse n'ibikoresho biturutse mu ngabo z'u Rwanda RDF. Nazo ngo zikaba zarafatiwe ibihano n'ikigo cya Office mu ntangiriro z'uyu mwaka ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Werurwe 2026. Uyu mutwe rero wa M23 leta ya Amerika ivuga ko ukora nk'ishami rya gisirikare gusa ry'ihuriro rya politike ryitwa Alliance Fleuve Congo. Iri huriro rikaba riyobowe n'umugabo witwa Colonel Nanga, rigamije ikintu kimwe rukumbi: guhindura ubutegetsi mu murwa mukuru Kinshasa. Colonel Nanga we si umushyitsi mu bihano bya Amerika. Uyu mugabo wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora Seni, yari yafatiwe ibihano bwa mbere n'ikigo cya Office mu mwaka wa 2019 kubera uruhare rwe mu gusubika amatora ya perezida ya 2016. Yongeye gufatirwa ibihano bwa kabiri muri Nyakanga umwaka wa 2024 kubera uruhare rwe nk'umuyobozi mukuru w'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo. Rero Amerika iravuga ko Joseph Kabila ari uri gutera inkunga Nanga na M23. Ibihano ntibyabaye gusa kuko Amerika yabyutse ishaka kubikora bifite isano ya bugufi n'amasezerano mashya y'amahoro aherutse gusinywa. Iyi ngamba ije ikurikira amasezerano ya Washington agamije amahoro n'iterambere, Washington Agreements for Peace and Prosperity. Ayo masezerano yasinywe mu mwaka ushize ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12, nukuvuga mu Kuboza 2025, yasinwe n'abakuru b'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gushaka umuturambye. Biyemeje guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu mu karere, ubucuruzi, ishoramari ndetse no gukorera mu mucyo mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro y'ingenzi, yo bita critical minerals. Kugira ngo twumve neza ko Amerika idakina, reka twumve icyo umunyamabanga ushinzwe imari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwana Scott Bessent yavuze kuri ibi bihano. Yagize ati: Perezida Trump ari gufungura inzira y'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi yari yabivuze neza kera ati abakomeza kubiba umutekano muke bazabibazwa ndetse bazahangana n'ingaruka zabyo. Uyu muyobozi yakomeje yemeza ko ikigo cya US Treasury kizakoresha intwaro zacyo zose gishoboye mu rwego rw'ubukungu kugira ngo kirinde kandi cyubahishe ubusugire bw'amasezerano ya Washington. Amerika iragaragaza ko itazihanganira umuntu uwo ari we wese, yaba wahoze ari perezida cyangwa undi wese, uzagerageza kwangiza inzira y'amahoro bamaze gushyiraho umukono. Ngaho reka tuze ku ngingo y'ingenzi.
ubundi ibi bihano bivuze iki mu buzima busanzwe bwa Joseph Kabila no ku mutungo we? Ingaruka ni zikomeye cyane kandi zihita zishyirwa mu bikorwa ako kanya nta maka. Hari ugufatira imitungo yose. Nukwanga icyambere imitungo yose yaba amafaranga, amazu cyangwa inyungu zose Kabila afite biri munsi y'ububasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byafatiwe cyangwa se byakozweho, byabaye ibyo bita kubigira frozen, ubundi ni nko kubifatira. Ntashobora gukura amafaranga muri banki yo muri Amerika cyangwa izikoresha systemu n'amadolari ya Amerika. Bya bindi twagiye tuvuga mu bihano byafatiye ingabo z'u Rwanda tubisobanura, yaba Mastercard, yaba ibijyanye na ibi byo kohereza amafaranga mu buryo bw'amakonte, ibintu byose bifite aho bihuriye n'idolari. Icya kabiri, ibigo byose cyangwa amasosiyete y'ubucuruzi Kabila afite imigabane ingana 50% cyangwa irenga nabyo byahise bifatirwa ibihano nk'ibyo yafatiwe. Bivuze ko ubucuruzi bwe bwinshi bugiye guhagarara. No kuvuga ngo niba amakampani afitemo hejuru ya 50% kubazi bijyanye n'amategeko, iyo warangije 50% ufite ijambo rinini cyane mu bijyanye n'ubucuruzi cyangwa mu shareholders. Ibi rero bishatse gusobanura ko Joseph Kabila tayari izo kampani ze ni nkaho zahagaritswe. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa sosiyete zabo zose aho zaba ziherereye ku isi babujwe kwishora mu gikorwa icyo ari cyo cyose cy'ubucuruzi cyangwa guhererekanya amafaranga na Joseph Kabila. Kugira ngo bakorane nawe birasaba ko baba bafite uruhushya rwihariye kandi rudasanzwe rutangwa n'ikigo cya office. No kuvuga ngo gukorana n'abanyamerika. Ikindi ni ibihano kubamufasha. Ku muntu wese uzagerageza kurenga kuri ibi bihano cyangwa agashaka uburyo bwo gufasha Kabila gukwepa ibihano, nawe azahanwa by'intangarugero. Kurenga ku bihano bishobora kuviramo ababikoze ibihano byo gucibwa akayabo k'amafaranga cyangwa ibihano manabyaha bishobora kuvamo no gufungwa, ndetse ibi ntibireba abanyamerika gusa, birareba abantu bandi batari abanyamerika bagerageza gufasha Kabila mu ibanga. No kuvuga ngo ni secondary sanctions. Uvuga ngo bya bindi kera bajyaga bavuga, sinzi niba ari nabyo, ngo hari abantu ngo imitungo y'abacuruzi, najyaga numva kera bavuga ngo Kabuga ngo ari ukuntu ngo imitungo yagurishwaga ngo abana be cyangwa abandi bantu ngo babahinde ngo bakaza bakayigura. The same nibyo. Uvuga ngo umuntu wese ushobora kuza yigisa undi muntu ariko nyuma bikazavumurwa ko yari yoherejwe na Kabila kuba yagura iyo migabane cyangwa kuba yaza mu nyungu za Kabila, nawe azafatirwa ibihano bikomeye cyane. Inshuti bakunzi rero, nkuko mubyibonera, ikarita ya politike mu karere k'ibiyaga bigari ikomeje guhinduka cyane mu buryo butunguranye. Kujya ku rutonde rwirabura rwa office, nukuva kuri blacklist ya office ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, si ikintu cyo gukinisha. Ni ikintu gishobora guhindura burundu ubuzima bwa politike bw'uwahoze ari umukuru w'igihugu, kigafunga imiryango yose y'ubukungu n'imikoranire mpuzamahanga ye. Ese ko Joseph Kabila ubu ari kubarizwa mu mujyi wa Goma arinzwe na M23, ibi bihano bizatuma hindura imyitwarire ye nk'uko babivuga cyangwa bizakomeza gukongeza umuriro w'intambara? Ese Kongo izitwara ite kuri iki cyemezo cya Amerika ifatiye wigeze kwiyobora? Tuzakomeza gukurikirana iby'iyi nkuru umunsi ku wundi kugira ngo tumenye uko ibintu bizagenda byiyongera nuko amateka mashya azandikwa muri kano karere. Murakoze cyane, ndabashimiye. Mukandira like, subscribe na share, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Ndabakunda cyane.